Kur'an duası. Allahümme bil hakkı enzeltehu ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim rağbeti fih. واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. Kırgızca manisi. Allah'ım bizge hakikatты düşündürdün, hakikatты açtın. Allah'ım sağa Kur'an'a bolgon kalondu arttır. Jana anı közüme nur kıl. Al emi kökürökkö darı. Allah'ım anı Kur'an menen tilimdi kozdu. Kur'an menen betimdi kozdu. Jana denemdi bekemdi. Jana sağa baş iyu üçün anın Kur'andın tuğra okulusun mağa bir. Tünkü saattar, jana kündün ayağı, jana meni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen birge kıla kör. Allah'tın salam salavattары ağa jana anın üy bülösünü en жақшысы bolsun.